say enyumi akasa chiro kakra great God. Hey, na meye kesi o. Die ontonku no na. Na ofred ye ni homa ne ba. Ena no pay menchia o na memisa se mpacha ho te sen. Menim se Yankopon adom. Se de me hu ye sansa na onso ho eye. Abo no nine apa ho sima enkono. The yamame Reverend Dr. Mary Gansa so the yasha CFFF. The many can say omunya tini enyumo pe say nisufo no say hey abofo eno so ye de boamo kranga oze mutia meka bado nyame ahwe so no amaye ho ama asemo a na chese aseda ana wose ye de mano enema bebre na bia efa wadwene na ukum. But I can assure you say yedima fono obeko so dia mayen enye ho adi o enye nyansa enye nimdie Sarubabe try so that na ho den fight na nyame ho konkron be ba be kasa kire no na me bofo ozi de wo ye no enwa ho ade o kowi enwa ho ade enye nyansa se nyame ni mu a enye adwuma wo ba bragu na nso se nyame nsa wo mu a ma yense o ma yempoto yentwu se nkontomri e wa yewom Omamene omo revival our Russia Service of God ya konchine eno me de end crosses me nidi ba na me bagge na ye duane kamasi wa man me nidi o metika num sa kan so ma hai me nidi go feminity you free mendi o se oya kwanchirenti ada bisa isi briki yan ye dia hye honze 6 o'clock na ko briki e bia na wo ya to aso o ye de na chese mabre menidi e kom de me menidi tane ya pon na ya fast na na se wo se me di no kore kofi menidi ebo aya pe chese mensi kura nkoda me mpaso se tama de pon be do ye hey ajuma we as a bo na wo pon later na obedo late nso aya na se odi aduane kama no na ya na hard drink ana dwede die no nti Reverend Samuel Ochumi mu menidi Russian Service of God oh yeah marketing yet Kofi menidi o oh yeah marketing yet ye be go ya asem no mosisi na members of Adom Ahengua na semenso no Adom Ahengua ni ato aso baby a obi a me pese yi hye unkran ka kire o say no matter what challenges that you are going through, I can assure you, say, Wenyame wadi yebitwa, the God who started of us, He will take us to perfect end. Do wadi yesha asien, wadi yebeko yepa. Emo obemumu, menko fonsro. Ebia meka say kra wa sorry nisuo adware wo hu ne wonya wo ho opem empire be na amobi seed be na wonso obi sika ben pa na wonyi wa sondem ho nanso hu se de wonne mo no still
te dru ba bia na obisa se nti nyame no ke me gina kwa ho abra nyame wo na obegina kwa ho saa na me aban na nkasa na dru ba bia se na so den kakra mesi one bandi moto 1 month pe e won kran se mo me ka minim se obedwa kosu kunu moto na no isu but ebinim ye good na ebinim de omo ye no moto ayo aya ho bi he na o ya no dress tase ebim kura ko to tanka aben abo moto ho otumi hwie guzo pe ofisa ka no di winchen aden una ya ban omo nimraso amara de omo nimraso kura Ghana fo bebre emu ade o chese una ya ban de o pese ebe bo o ma no yo anhwe de nkofo ba keka o go ni masi bebre na to ana na mha na o kona ba shine your eyes na moto no mo de ko bokro no da na mo kofkum nipa ne ade nya moto be for ebi okro mu ni lances this time they are supposed to phone so check home pa and I say I friend say tete kwashi ho na nipa onam ho bia na wo mo sha na ya omo ye wo ma nsa so na mo search and I'm so wow wo mo search na this time mo check home pa na boy si phone no mo tsumienu obi nse che obi anya yi won fi max won fe bi nse no nam so no okọ no rezi pon no mo nam ho na binu de bokro no na wo so aban et wo hwe wo mo stop wo mo say wo dem say ma wo mo 1 month say moto bia mfa nkra ha anya na mga so mo ye bi empie corona yi yade a wono betwa mu kura no ye shemra ema yesme mo bi empie age ni a ye adwuman aban de we bia na wo ya mmedi ho yawo nama wo me nam kroma da bia krono bebe bia moto ka ho silence wo mo kakra traffic aso no ma fa ho po no bi sito e ma no kra de mo ye mo wa no te ne to be ma no to e chan sha no no ko no ya fa ho traffic achi obe ya fa ho maybe markings what road is coffee and ma ko so man mu a e chan marking ne kra no ayo ho asade so marking road no anu ne ye problems sir obi atumi twese wani because we hu marking ne ye anu ne ye problems e wo ye nheda en check enuoma e de ahye amanfo nsa se yade a ye wo nkofo a wo mo check ebia why na hwe light so why na road marking you okay why na yes ade wo mo a se ye tumura egu abonten a why mo na hwe se ngura ne gu ho a why na ye responsible of that se sani o menyi na ye check ya if say ka anema be koso kama tase entutu ye no na nya adwuma sawo marking ni nyina no wutum se wonam wo bitimi twasi wanim na just enyo ne mfonso marking no hu ai udu baby ya da road na akura na road na akura apart from some marking ni ho no ebi a poto bi kura da baby a wo driver no kura wonya hu ye ebi wo betimi a report kura so why na you responsible of that a wo betimi aka say saadi we ya wan approach obi adwuma obi adwuma enti approach wajipe ye tuaka approach be fire wa kra na be resign say adwuma no kra wonya bio but ane de ya na ye fanu matra so at yeah na ntia na dwo ntia ye nim ne ekoso pa e problem ba na make say na na kufa do make say bia wote wo osua de
abe pensem bia bekeka anadwo wonante ye ne enam krom anyema ekoso boys bi betimi ahajaki road no no mkrokra bia bottles no mo di nam ho just na aposifo na ankasa what can someone say ko Germany metu kwan kakra ko South Africa abrochire dabi ontimi me gira on fa bottle eme gira obi a pie bottle no mo nam krom just anyhow eya na ya me yese the same politicians abrochire ena dodo na de obeba bia pese o condemn de oteso eno ne problem those days na o man pani mahama yi madam for pa ze o yi madam for biem bisam sa day ko o man ho kwa men ko for frustrating pa so ya some of God in no oh this when you madam for or you are down for and or you was sort of bands oh we no ne picture crowd you jira trap pictures you say oh be frustrating no the same kwafo ni bi na Ronaldo so one shane wa isa wo de be yawo Mahama was very good. We have a lot of things to do. Eriase Kofi mami mompaye amompaye radio da wase ena no penso so wa hye den na wa mayen enidaso ede ne den so ache yen efise nya obia ne timi bowura ene da yimu enura wona owuye wona adwoada tobut tankasia trade ya famobane anwen ekotwifa ebisuma nipa mienu hwere wo mon kwan abusuafo yi awrade hye mo den na boye ho ban enso de acheye na ye wukuada ya judi isanse we nyame a we no kwafo boaye na fa ye koyenim na wa wahye ne mapase no wodi yakɔwie ye pa ewo Yesu Kristo dinimu amen 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 Adom 106.3 FM ana otie menim de wokum ana menim de wusuro mamenkwa ha pana me bonyi mu yi ministro wedding kunim wate ko akoma to yam wedding kunim safo o kenkan bresu sem engoma na ne brofo ne ye Second Chronicles chapter 20 verse 1 down na eba se eno echiri no Bible ne yawo dia na azafon na ukura shedi ho eno echiri no adie bia yebeka se eno echiri na chese bibia sipen na ware na echi no otu kwan echiri no wo ye echiri no o aya masam na yede onye adwuma na echiri no ye fa ne wadwuma ne ma echiri no otumi si dan wi no otumi si dan echi no eno echiri no kire se bibia si wukuru tu kwan echiri no brakwasi adie bia yebeka se eno akire na kire se na kire se bibia si pen na nipa bia frustrate we no akire no ana onyame pagya wo nipa ne fi se wo frustrate you but frustration ni nyina ma akire no ha wo hu ya ne nyame wa ya de foforo hai
na wono aye na dwere se wo pese o enu se nyame e frustrate you life enu achiri no me pese na kofi wa na okasa enu achiri no ana man mi ensa kan wo muti bo mu se Josephat ya pese ya frustrate no ya say no ya na ye tuni free na hini so ana omo ba ya nso ya no obi ko kachira ne sa mamiens obi no wane hwan obi no ba kachira se wukunu so pese oja o obi ba kachira se oye so pese oja o obi misro obi fo mama me ho time to sense kofi se wo pagya sofo adamfo enwa asamba wokochina bishop ya usa nsa na oni di nkomo na sof bi ha adwena menene no ofafo obe yen ho busy won chese mintie ni mate numba anwom no me de papa e wa kran kan be imame mintie kura ni mate obi baba kodi ho konkonsa obi be kasa okra wo ye wienumfo obi be kasa wo ye sof bia wo ye fake obi be kasa ayu akra wonum wi ayu obi fo woni me din kon na obo obi me ka mi senior pastor Raden fa me kransie Reverend David Nagwemando me call na me needing come am say obi crisis is go and call that person for me na fi china yes that is why I want you say obi baka obi ho asam chirawa unity investigate just so friendly panel eno na ya na eboa e de asomdua nkasaba Reverend David go and call Obi na work. So for penny being so sad not so for apple bar for Obi. When you can be one some so for Obi betimi asawa ware on say what serious Obi betimi asawa ware Obi betimi asawa dwuma nipa na woye potential na wo bo wo dwuma no no Obi betumi Obi Coffee preaching. Mama kama no ntu. Obi no betumi aye ni papa. Coffee preaching. And obi no so betumi aye ni pabone ni. Coffee preaching. So enti wo hwed ye okwaka kire Josephat ya. Ye beka so ni papa. Wo sroi. Wo bohu. Oye ni papa because ohun ye na ote ye no. Ena wa ama Josephat nso aso ante a. Ke bia esan to onene ne man ene ne nkofo enti obi ne betumi aye ni papa anase ni pabone ba ne nyina no se ye oti asama we asamo no ba wo de wo se osroi obohu ai ena se nya oka no obi wo a the way obesi flemu asamo no ema wa oti a ehu kura bo the way obesi aka no the demeanor our de bakano and then ebema okure hu abo enti bible say ye beka kire no ama osuro and then ade edi kai number 1 osuro ye toso no say afi ohwehwe egurade ordinary to egurade so yes osa pai mu adedie ye toso mi ansa so osa pai emu adedie se ye toso na ne say afi okonya me anim okonya me anim fear not yes okonya me fear not enti enyoma ne bebre wo ho a awarefo ofa ene bema ebetumi titibia mo pesa mo ware mo mienu no mo betumi de mo yefuna to na ma hwehwe nyame anim because bema busuam oba busuam enyoma bebre betumi akoso a man hwe ya ma ware no entumi maso ana mo ware mpa ebetumi akoatia mo enti that two couples no ebetumi akonyame anim ede wo yefuna to abompaye de toso eye ebusiana nkasa maame ne papa ene ne ma enso so betumi akonyame anim
with fasting and prayer. So because ebiana enkwalano anase busuano enyoma nko sane eseseko ebia obaba akoyare anase obakura no wate ne ho asem bi ene ade ne nyina achi no etwase mo konyame enim yakabahada mo konyame enim na mo bompaye na mo suro mo ka kire nyankopon de toso no se institutions enyuma ebia manager ene ne workers enso so betumi akonyame enim aso egu awurade so se awurade nyankopon di eba no awurade betumi aboa so wo suro ye on suro sei eni be bi ho me se on suro sei woni na nam by dru ba bi a obeka sem bi a wo besuru wo bebo wo be ya mi ni asafo de wo te wo aso no e di hu na abrewa kaware that is why nyame asam ye because Timothy nsi nyame wa mohunhum ewu hunhum amaye enti hu de the moment a obeti ubehunu obi wo a ohun kakale kakura no suro ende ne ende mejitum metefre ene medwane ente meyere de sre me de bia bra be me ena hu tefre obedwane tefre ba wo de minsuro wo mekuno ono so obedwane so enti tefre bi hu kanka de tefre de wotu no oso da ye bi tefre de wotu no ibi ntu me ta ho da ho yes dan wura say obi hu dan wura ono nkra de o mo wasi wuda no se dan wura na de din na ma no me fre bi kra da dan wura ono to cement when no go see dai na mo de di ama mo wa na kwato say di no yes ono ne dan wura ni so gina ala wo ko mo fa so mba inside ho sofo me on ti no ni nyina ne se Jehoshaphat na oyo ohene na yanka se he is the leader on that time no na oti amamiensa akabom no money ne baba ya beto asawo so amamiensa nso ye isu asefo na omani Israel baba ko enti wohwa enuanom a womoka abomu na omani woma omunia asako enti se wanhwe yi no amoni amre no amompaye no wansu enwu awurade so ena bible sade bi wo kra so na de ban ntumi ntudi sa kwanche ene mpaye enti Joseph ahu se no bebi eduru ne de etwa se okonyame ho ode o man se nyame nsa ode ebusuare se nyame nsa ono ankasa de ne ho se nyame nsa se ne beya onyame be mankurumdie aye ne dia elena dwe obetimi ne meyesia ewo as a result of God Russia asemo ya na mesa kwato aso ye bo hompa because adie bi wo wati e di hu na abrewo fear not fear na ka che se hu nya yie ya busia ne de se ya na etie hu ya wa dia wo ngo obi etibi tukwai wo hwe obusuo mu a wo tukwa nkwa atukwa kwa chiripa ne wo betra nkra hai obusuo mu obi afu preda o se no ma me grace ka bebe se addicted obi se me ma me we ne ku say ya diabetes ya busuo ndie ewom eno ne ku no enti as far as ekuno ne de na me nso mu abusuo ne mu de definitely me nso so sa na be ye me eno ye hu eno na chese odi se wadwem se no as far as awu awurade na odi ho ato awurade so ne de awurade betumi ayiwo Abraham ne nuanom na me ka cha ne se no na me yiwo me yi wo fie bu because I see an many aje too much ampo me no wa na de free ayi tamaye ya kasa bedre Adom 106.3 na Augusta utie that is radio that is so radio. It is better say awarefo mo ba be hyase aware anasema aware anamo wo ma adwumayefo ebeye yi anas institutions even government kura otisui edobe bia all your otinsem bi na osro yes otinsem bi ensembi ekoso enuoma bi ekoso a gather your cabinet
and one Konyamianim, Monsungo Radeso, Mompaye, Namonya Quantry, and more mine, yet Tibia Yamebekasa. Yet Tibia Yamebekasa. So for say, Yanisa, Netemia, ye the slow, in whom am I to me ko nemuda, in whom I want to be yeda, and whom I want to men worry, and whom am I want to men wo, and whom I want to be too kind, and whom am I want to men ko nemuda. Fear. Mrs. Kagana pan and Yamedi Yashas, yes, I ka. And Kagana Nibu just say, Robert Adekosakana say, Bepa, you will win Tianyaka. Obobogu. I had a hua, Ghana, ye who for Coffee, I didn't, I mean, a Bible, Joseph, Yatro. Oh, yes. Was slow. Sometimes in the Jaka, Misro, Mianipa. Yes. Moto biba na ya pon bosi ameke mesi aban mo amutie se me bedi na tema mo ba ka kire no mesi moto fo no 1 month e won kran ma moto bia muvu no won hwe de be koso wo man sabe adwene ni ba ko fo trim den na itimi di president ni bi ma ye Mr. Banama Kamaka, legend, your friends, abandoned for the Ghanaians. Mr. Bam say, legend, I know Robinson, so dear. Ladies and gentlemen. And you might be one of say, what we used to be slow, make what can we, young to obey, mammy. Mrs. Adom. My brothers and sisters. And offer at a million surrounding for the currency. Yes, and then a wife, but also the other come about. My brothers and sisters, let me say, Ghana will not die. Ghana will not die. Ghana no fate. I just say, Kofi, a home to me at it to a brabo my own. Who Yano, Joseph was what see Yano was three. One or call radian. And was I yan who country palm rather dear. So rather dear Mati, and three amino. When your bonny sister, dear Tono. And your bonny been why Nancy, yarning a me passe. Unyan century, now we not dance here. Oh, should be also, or no as a leader, no. I do baby no. Ojina Adom ni nyina na ohye Adom ni nkunai ekon no kabo ya hadama bi ababo ye nyina me kura me leader ne hu no abome be gidi se sa na akrepu mu nyina enti yenhye akonchene pa no hu ohye ni pa ne nkunai he is a leader ohye mu nkunai o ma hu o mu nyina hu se upon the ye nyina no only one ultimate anenyo nyankopon nyame pe and to me, I dear fish a hunim. And Timoma Yenina, Yamfa your home, and to a radiso. Yenina, and tell you, baby, you as a leader. Family no, bear money or dano, and now ban or dano, no, but to me as original. Said the Equi, say I young bibia, and the Ohababa. Unim say na make me preach baby na make say, Oba, Ukunu. Usu na said yes you 2 time no cross I go see na be man so say be cry be man na was so timi show ban cross you want that so anya dey ya onyame ye ye ni ma tugu krampo a onyame be me ya baby atena onyame be me ya baby ada na wo be ma oba ni su so that is why I'm you know and it's a bear man who crazy soon or bad so be or bad so be to me as a bear man soon cry was a man baby home so I could drop past mema now Jessibe Jessibe and now boy couldn't cause assemble was in I don't know why didn't say was I or bad so I don't know now
and I will to one way. Oh, yeah. To watch you. No, Combia Mefas. Would I try one of Jesse Benafa Combiaso, Nasa Sanko for Abrabo, Ubate Pau. Paul and my, if you are your manager, if you are your boss, and I was that frustrating call for people. Over to Pau. Gather your people. 2021. And go for better Pau, Papa. And your mind, and the panel or Busiano, Pepe being Shia. No more mom pie. Munsungo Radeso. It been okay. Or Russia, or Accra and Quadia. You can join us, Russia, Summers of God. What do I know from? What can living bread? Living bread is here. But just say what they say, you know, I'm not half from. Reverend Samoa, as I'm so good. Your mom, very gentleman. Very important. Adom 106.3 FM. Media Futuka Credia, bro. Fear not. Fear not. And through. Oh, Jumo, Obasono. Fear not. It's true. O qualification ya defa Jumano. Fear not. It's true. And I'm penning for bebre. Ewa Jumem. Abrantia ne be Jumemu a. Na papa ni suru. Because good morning, I already or is she a bit of fear, baby. Rain, German, or hey. One more brofy. Will be Mukasa. That is what many times Brofocasa won't be brave. Because two papa share me. Or share me. Maybe from 4 1989. In Yakolasa. So chronicle if you want to be a from 4. Ah, Professor Man. Yeah, time no you free no ana JSS for no pan on it no eja runs kofa brodo ni pan no ebe hye no na sa tampa na kofi mini atade ni bi see be we school na DC dance minim say make asem wo be kai pa on na DC wo Bosme Frown where my classmate DC na ono suni atade ni bi ene ni atade ni bi na yesa lie ni asi o ni bi na me be ko ma yeda ye twanyum but first year but when you me do fa ni ma bim go go enu guase ne ba na nyame apagyaw na fe ni pa ni hia wa sister don't kill yourself abre power onim hola kachro ene na wo ni dan ene na won to asase ene na won si dan na so won to car ni bi by the time will come better things ahead of us better days ahead of us mama will be enu mo asem na me say ene me say edu ba bi me kokurasi ana so me kom me say me kom nya kurasi bi na o bag Obeswa kosi fi obi amponye na de na de bre no buru kro ntimi anto bi amna wom but the ne semisi kromu a ibagigime so bibia wona bre ene de awrade ahye amawo emo obamu mu wate there is time for everything. Wona wonim wo ye ohene bi eyere but empie ye we are president bi but in PA. We are manager bi but in PA. Ne wo mu be PA because we nyini sa dia na odi be 120 years obeko. Wow miss. Na wo kon so a aha metie me free a obi be ye. Na me so me nya ma dwen se me free a. Wo pia me kra me nko. Say go ya na usrisa na ayi bi o na we difo e say what me na baba you know abesi ni kunu kra na me pe na kwachi ya no ei mami enko fo Jacob pray nyina ye nya bi nye
Cause was sorry 2 o'clock now. Coffee. Young fancy. Bompai. Amen. At the T4. And there one so I'll do you for not to last 2 weeks, this week, any week here, yeah, Baba Simu, one train with him. Yes, we would have said, what was so a be a martin for empire. Already to be empire at all, but the in the name of Baba Jesus. So, oh, demo, already geno a free mo. Ma wotum enoso in the name of Jesus. Yankasa wo ena waye. Yensan chirene a woye bi ma Josephat no na Awurade Nyankopɔn wo ma ebo mpaye enso hunu sampa wo Awurade wo kan wo yo asedan kan so aye ewo Yesu din mu ene ebo mpaye. Amen. Hey, amen. If you have not said, O Papa Basa, na among many other things. Because and I was run as a dog on Kakra fine. Fear not, and slow, and the Kojumano, the boat, are fear not. Ni mako ko drop me den am. Ya familia agro. Bebu. No strategy. Ba misro. Kuma tinga asem ya ko dru ba bia ope bia. Nasa e wachrenum. Na wasa so suro nipa. E wachrenum. O se Paul ai Peter was it entimintie de nipa keka na menya ouch who say chia who say chia 0302216561 0302216562 Kofi na wodra si dia asa wo koton bro oh, free ho chia who's it chia oh it's not time for me you know person we can say bit me friend 0245609922 no ya me personal number me no we kasa kama 0245 and I say 0244 278545 0244 278545 Mr. Nkansa wo France Philam me dedicate sa anyu ya ma wate Mr. Nkansa me so yera bagana ba me hu no it's no Adom Ahengua, good morning. Fine morning. Almost say I'm not fine morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Oh, yes. Fine morning. Oh. As I thought to understand, I'm a penny mission. So it's Appiagyei. I want to say what I'm comparing. Mr. Viku. The America say when you media, one morning Bianca Sankasa. Na mpa ba mbo se dia wa kan na panyina no enko wiase afane nyina because enipa wusua wutun ko wanim ese gama pa na we ka ko be ka se roba na be ko shaka na se e be pa ru be anu pre sofo ya kai na ka o ye gana ni to se ka we do to be na mo boni no ye no to mo wu otum owu adwene wo ye tim no enya adwe papa negativity toss kwa enye ye Ghana de yentim ko yanim enye Ghana de enye ye da ena Ghana enye ye tra hona ye enye ye na Israel metia sen kwa de o man Ghana Christopher mo man na yi
ni akoyenim nyame sho me tell me so baako or as of God this is pastor Kofi boom assembly it's no pa nyame sho no and na menene kra enentri na menene bonko mo che papa Kofi me fie ne den na je o ba hwehwe me menene bra pa me ankrato me the torchlight you go program open na satan na dun so no wo so pa chance no wait then now something about what you should be power also big more for pass you about that's yeah never phone enchebia never do some person good morning good morning what you know what to say yes I don't know kasa mem where mami bi na ne ba papa no o friend ne ba na onene kasa na kuranda bia okasa dosa eno se kasa memem me o frewa kasa memem eno o friend ne ba no akosi ana o se was memem so fane so wan kasa memem hello yes boss yeah nyame shraw amen Debia more my photo. Yeah, you did to your coto jama. A bessie ye and I man ye. Yamish Samo Papa. Amen. And the power is so de diabre. We make a far. Minia Baco. Yeah, Mitia, Miss Sofo Baco, Pentecost Elder. What he bontoise. Me kasa fil dodoa oti bontroase senya breko bontroase Pentecost elda ye freno elda ns amo kobla oti timenia for 2 good years 3 months edina fadroso oh hello meet you. Hello. Oh, Abranti Yakati. No problem. 0302216561 0302216562. Adom 106.3 FM. NAOT. Hello. Pacho, good morning. Good morning. Danzoni. Pacho Daddy. Oh, okay. Sister Matt. Abenta Fafraha. Hey, Sister Matt, tell me catch it. Now, where dear? Yamina Brum. Yeah, that is yes. Adom Ahengua. No question. I'm with them. Yasma, I got a man. Adom Ahengua. Yamina Mama. Dinledia, I'm not so more so. Namutia, for Namufay, I'm an answer in my hand. Lay in the two. Yes, amen. Amen. Sister Mamedansi. Doba Umasu, good morning. Kofiniana. Hey, Eda. Yeah. Eda Bondi. Yeah. Maybe I come out here. Oh, baby. If I try it. Papa, you Papa, no, the good thing. I'm money to you because you're paying for 3,000 per month. The money is and just the over can see all the business it is uncalled for. No. And say, yes, it's money to you. I know you are a good pastor, so you will not just of Pentecost. Maybe no civil elder will take anybody to do it. Because that God will worship people to pay God. And he can manage everything. Remember my Papa, why are you? Say, your mind, Papa, not more I don't pass this radio. Why are you? Say, your man, to be a big moment. Because the money could reach. Or money could reach. Say, could commit all that
Ghana mobile because you have courage. Some people die premature there. Everybody will remember that. Amen. I'm a head of one day. I'm power now, and they Brantia Bibre Mushi or Namkoya de Cocanasem Bessiano Nane Nantadiano bet or my bet na or Baba and them no nam me who Sams it will make us say no ma metia crassi was so me bow on crying. Behead you ye or ha behead you ye or ha now Brantia Bibre to treat you no cool be just anyhow. Bokrono no kotoka na wotim na me anya dum so na oyere de wutwa mpo ahwe mlanti we nyina hwe ka wo dedem me se Ghana krono no se de esi kwaso no aban biewani wodi ayani ani watam biewani ma discipline no manu because I said discipline no man musa o obia wo man yo just obia nyo obia ba obi wo de wo kwa ne motor cage no nyon no atwam ye de nam ho a ya se ka ho mo kra mo mla mi moto na mam security ba konson ka ho te wan ko din konkonsa me kumia security fund they am no kra be leak information menta ko fi me fa last caller do ba ma su gumi do mai me do chat to good morning oba na be ma Oba oba ma na what to say ya me Adom no ya da yes I dance so any Dana. Hey, Dana, dear. I want to have voice in see me da. Oh, if I try and cassa. And the pen, Munka and Tessa, Modia, very to be a they got but they say I didn't know my now, Edward. The mission of me. Down and ye. Oh, I from like I just say, what's him? What do he? Oko. Oko Drew. Yamisha, what is so dreaming? Until I get 3 days, good morning. Bishop Yahushua son, overturning come very soon. Offer me Appiagyei in payment once. If I want to make us wait me out from 0244 278545. Offer me Appiagyei in payment once. My bad boy, and run with the 18 birthday. And now come me, because I na show who ye or school or mammy or preset or Lego here. Adom. Happy belated birthday. O mama do, mens me do, fusia do, insurance do, busiana no, yakoye nim. So sego, thank you. Yanko punishra. Ayowa, yanko punishra. Se of a pound so, obo modena, would the charge me diachi. Obi here ubi. Ya men your audience as any pan on hunging for so amount. Obi here ubi. Mammy Difo here will be Mrs. Me here will be Mrs. Odifo Tasu on only dinner. If on a tar to say dinner, a mampon for a tar to say dinner. Udru Lumba Krumwa Jamasi and they come. Omoto to say dinner pa Sister. Let us see. My Asia Community 4 Central Service of God, and none of pay 9 near pon 11. Yogusua di abane mraso. Nan the mranso di obeti minimia shianso. Russia Service of God. Abuso council on. And Potemo, Russia. We will be Service of God.
ɛhɔ no asɛm sɛ god ɛhɔ no numere bɛhyia empire ne abɔ Reverend Asamoah nyame nhyira wo ɔne ɛsɔfo pani ɛda safo no no me ne ɔmo yɛ adwumadie ntimede wasi. God bless you. Take care. I love you in the love of the Lord. Amen. Amen.